gagawa niyo para sa akin. Patay na frog. O baka udo ng urig. Hoy! Udo ng kalabaw. Kabaw! Ano? Kiray. Kita majik. Kita majiling. Kinukulit si Tita Majiling. Tita Maji, Tita Majiling. Ako Tita Maji. Anong nangyari dyan? Landslide ka dyan? Mayo dapat digdiyo kung may landslide. Ako kami sana yung natin ano. Naanggot ka pag ano. Saan? Naanggot ka pag ano. Iyo, naanggot ako. Kasi dahil tayo nakaakyat. Ano ka? Kasi dahil kami nakaakyat. Iyo baga. Na. Sabi ka ni Tito Mat. Uli din kita masakat pa araw ka. Ha! No! 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 Okay, I'll just hold on to the trunk of the tree. Mahulog kita. Mahulog tingan. You hold the trunk of the tree. Mahulog kita dyan. Mahulog tingan. Huwag ngayon. Mahulog ka lang ligdiyo. Mahulog ka sa kale. Kale ka dyan. Ikaw yung kale. Kalo. Mahulog ka sa ay, 300. Mama, 300 steps. From the ground? Oh, ayun ang mas maganda. Oh, yun ang ganda. 1,500 meters out of the ground. Wow! That's already in outer space. It's only been 2 minutes? I feel like it's been an hour. 1,000 meters. Mas kapay ka ngayon? Above the sea level. Ano yan? Dito ako natakot. May aso kasi. Napundo ako dito. Slow ka talaga, mama? Slow. Yes, very slow. Snow si mama mo. Slow. Snow. A few hours ago, I was there. What? 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 Ew. What are you talking about? Mom, can I use all your GB? What? I think this is enough for now.